Tingin, Paing kom. Right, kayo. Kayo na siyum. Siya luman kung fagya. Lulap, pamlipan. Walan na tuku, akollah kung kimalutut siya. Kal, wana katarapin na gawin na kat share. Okay. Live cast, like share ya. Namitlas Kosrae, kung taka wigat ngayon. Paing kom siya luman kat bless you. Kada mutawaek pel, inge na kada nge kun like share ke pel singa. Kay kulong na nakalin. Tigin magil ikaw na ngayon kaksakin kem kulacnsap paru kulong malap tigin. Kailan na? The Cham. The Cham. Awi kung sharing yun ha. Kay una. Dala mga askeo. Pel sinagat share tari na deta ko. Sidal ko noon sukuan nagat sum na ke Pwaye sampram ni kesla. No, kailan na oyo mo. Son na first. Pwaye. Aw. Kaya tuke. Siya kung asamram na siya share mo. Una. Bangin mo. Na-follow na room tigin. Okay. Well, kulo kaksakin kem lash kay shi. Paing na kay walash. Wana kadakalimi piang siya. Pel na kay wakade na cash alom ke Pwaye ke kain man na kay wa. Yok tigin na kay wa ke pel singin apnas. We got like ye share ye live cast lasho. At lash ko na kay wine we pe. Tako akollah long. Agdin pel na tako ikesla ke Pwaye sham. Ating interest ka tako sham long tolu. Likiyac akollah siya get tusta tako usi tolu nga akketeyac. Arke pel nga lamit kulacnsap wiowos ko ke KahsInKol lowos in Paing kom siya luman engko marswean. Lungkulang pakketeyac lang kading wigat kasi ke pel singa. Tigin interest ka pel na makulangan nakatsum na ke oni ni kesla Pwaye. Una. At first na met. Last. Okay, we got well, tigin kita usus palon siya la nakat first na met. Right, lumalap. Paing kom. Pamlipan. Yoking unlocking taka. Wikong kay singe. Inaklin them with wias mo tarian. Yok na persben taka lasha. Napanang katlang sipi aklin taka luusan. Yok shipe na ba
text din si para gusto kang malutlut na yok si baka dito ka nagkangayon Karinginyuck. Apa nagkisila lalamin wikatan ang Paing kawos ali masim sportak ngayon tigin nakil hawak ko lash mit fakak wo kan sa paru we come young watching damdal ke ko prem epos ki wa ma watchingan katagan ni private fakat fast na med nakmasuya kachfil be fast la yetom kat falat flash kat mo is it fun kat fox saving kan daga na yetom Sirita na siya kikasalo minugat kay kasing kumako sa kote pa na siya kumako kanon tepos kung kaslo mafakat pa iswoslo ni sifil pa na kia matanin siya siya mga pa iswoslo fela siya nga akfos siya katya panang katyak siya nalmet metlomin taka na fesh wana ke Solomon nga siya Sium, kading kanurit KahsInKol mo lash. O yan pa mwet mamdain luling Karinginyuck lash. Kat mo siya siyong kat papa. Kulo malap ki ko kumasang na siya tamil dipan, siya lalo. Netekin makil. O yan pa kadito pa ki pensingila. Tamil siya le as permission lal. Kipan mo sa ko. O yan malo siya fashi rain. Karang dalik na talos inte forsöker manusianten na likiyac sing kilo malap na siyong katata kaya matayang las na kikaslom kala na insiwo wala kumakayikat kumsika sing na siya katin siyuk mabay siwaslo at kilo malap na siyong ekat wimat wiyas mamda kipel sing kipeling yok shala pelinasyola nakanlala nakpanas akas makanyikat na akok na kayo pa yun. Finne matwiyas mamtain mas lagi manok kat mo siya. Inwangan palekwa lalo sin siya kikashalon doon akfon nila manolos. As ang comfort siya comfort na siya kayo. Kating kain syuk mabaylo. Kat private ke matwiyas tarik natas mapatang ng kapur. Kat tekain tuwin sa monge ko sa group masikiyak na Paul Silas kay kususikiyak esinin ko slalos talbal siya kain romangin sikiyak wanang gimana kayo matagan kasyang kat misingya laylay na nakalam siya lakom mga fan na ba stop na gimana kayo akketeyac at kayo katin kayo mapay siyoslong may yung top na kayo ninalasa pakikaslo wangan White House, wangan siya fan na kol mate, sukikas, Pwaye siwaslo. Wangan kulo na siya, inge, pacl, siya akollah na intake kikastong kay KahsInKol. Egat mo siya siya, kat baba, losyan fulwas kinugdugin mo mo. Siya kalom mo, siya kanila, mafaka. Kadingan takit ko balay kimasiwas pa yun. Kinem, kadingi, sabay katla. Amen. Lawalap, mamdipan, belang eflog na yun. Tigin, kung gulo malap kaya Pwaye ni Kesla, kaksakin evin pa oana kamo, communication na oana Oana, fast na met, kalim. Gulo, nga wiowos pe, kaya pa siya ngayon kaksakin kaya Pwaye ni Kesla, laltikin treskal, ilakalam mi, kaya filalap, pas na kayo, tangan nan katin pa yung kaya siya malutut na yok siya ma, fakalo ya kiketustia, kada ito ka ako lain long, akyok ye, siyam long tolu. Iplalap tolu ba ito ka ganyan. May tigil na fast na metangan, awala, yung freskal na ito ka pa siyam, awala, isyaw lala, mek isyaw lala, amoy shirle, isyaw lala, wipe, isyaw lala, yung pakikibat ka mo. Kat kulong malap, wana ko slong kasin Pwaye sila, katil siya sipel sila katin taga akollah. Inge na, masik fela, aro, katin
tuyak ke pelchinge teslag te kakashigi ga tuyak koiligi na meta kadin fashke mabayalan God was God Paing wolan God arulan God magat liye ke pacl kadin nuke inkanakin lang o ma akketeyac taka ke wen natal magayana na kasmolan Finkat liye ipshikon gosh nga taka ke fuji saptaon gosh armor of God kadashke mayonji na ina kadin sipa refocus na ke oye si kadashke na siya kan daga fa oye si na sherper sipa tokosha David mirrori sherper na shafla king of king jimay daga akollah in the future event sa kalim ke Jesus Christ pakadashke el magana pakay no siya profession lash el lidi got ke but for fresh slash kai siya matalal fo na fin fashion el restore got a fully restore got siya pa ngin nakadash ke mo wilching et sakta katangyak le dari kuluklana na silos na ke wa siya lalal fo but is mo mabat the on a daily basis ke may shove ka oye mataga fumul got ke lalal fo that's part of this life Pang part of the curse. Isin pro is akalim la mit flash ni pang la ka mit shell. That's part of life. Kaya mutawaek ya head of many effect. No fun na mi siya spiritually. Nara ka din na kanisib ba maulya kaisi when as chise la kalim ka son sapta tolu fos tolu na kal megor. Kat na siya nikatuimas. Siya may push la kaliti lan Pharisee. El nikin el tina ka paksiye. Moling nganching. Vingat som le Israel din gat nga na elo som yok na ke physical aspects of life il dal din na lela to ko sai sa si nga ta ka ngon man cutting gat kai si ka din moya diki mi sa si ke kada na viden sham no do lu ta ka kya si gat kai si koi ye wala to lu nga tat na shesla Pia shepherd na Pwaye siya katlong kuno kon ke Monday, Tuesday, Wednesday, son sapta siya ke na get tas the fred. Patliye perfect ya kitkosh. Na yena F1 na wigo. Incapaci na pala Pia shepherd Pwaye siya. Fingat li issue lang klik na din ka nga kay iskal sapta to mula kurs na kuno kon na Monday, Tuesday, Wednesday and na may cholla lalos ngan. Elos som shivena akfekelos. Karangan alos shivena, tel na liang sheep na alos nga. Katash pe kemiseng. Tigin tres ka van la shigma lipan kumpas. Past the shepherd chain nom shiman. The only way. Afat na jelos kaya in living room la chafonga. The only way I can help you is through the word of God. Wangin masyaya. If hindi kaslan kat pangausot na siya magkenen ka and wangin kalmen misla ka sakawul misla siya ngausot na siya bus ngamin pangay shepherd na pa siya machijel daga usiya kaslan kat kadin maulkin ke or malanganin kat kay siya kadin matake mapay siya kadash ka mayon siya kadin na kadin esmat na ke oyen maul la siya ngayon na ke masik fin fela ngayon ang siya tanil daga el neupe tal el defeated dari atangyak lel dari make Jesus el crucified dead el resurrected on the third day le faloko flocking by the main focus slash now as we wait for the return God stand up firmly proclaim the gospel of Jesus Christ pang makunash matlal funya Kulo kaksakin gat ya aslan man nagaywa. Akilin ko wos ke wala na lal. Na usi pela na sil tigin tres kalan taga bui back yok ke. Bakot langkalang yok lang gat magat elsi pa usi kanin taga bui ko wos eka singa.
Tokoyang na kada som sibaw si slide magat show na si was ko akkalami na si was ke tuste magat fast na ge introduction context na iptolu magat akkalami at pelching nga usala tig interest kal kulamanlap Namalipan klamalap ki may fact mga kumakfashilat fanatari ngayon. And we come in Paing with lash mauchaging yan ngayon. Tamdal deri Sue George kayo kulo kaksakin kat ki mo lash. Ano na yok sibe tagaluman. Sibe sinadas kay JJ aloka. Amen. Paing kom JJ siya walashan kayo akkay kom. Tamdal tol be wo backer kayo be kulo ke sky size silpe ke kasmo kulo malap ki tagaluman asluman naknas kus matagaan ogan aklen be tamdal tanya mekray kayo kulo ki tagaluman kadito lapel si Paing kus madape ki pelin akflat ki bang flatan gat kel tamdal kesiya akkay kus ke wasyawan Prailasin we go waspe. Namli pag klamalap ki may fakek ma tagayruman arda na yok shibe kadin taga ingan mo siyam kun malutut siya Kaya nga siyam nakmasakilin met matagangan pe mamo the mister with son bange aw from na nga akkalami kulamanlap akkalami kulo kita kalabusan naknas we got arda pas en magat kaniki mulutut siya matagan na siya ngayon kaksakin la tagagilan misingya kadin mo siyam kun napana nga matamalipan Mangushe sil yoklan gain kashakat enlighten shilpe use me masiluoma elkan use in kashakat ki perspective ki kaisi devotional reading ki Monday fashion ki setting nakatwa isyong ang panagimulutut mas misingya nakibel singe nga nakilen ko was welal fakulo malap kita kalawasan malutut singe kashakat kat fin na si babasi kat matshuposi, kat tikinsi, kat lang si kol, pange malutut si ma, ala na yok taka na si kom, la kade eken si mat shepherd, fuka kol yan, sip nata siya, anakifakla tam lipan na, sigas nga lang simtarik magana pa, kadin sin kun, shepherd na hindi, fet lang aliganda pa siya, asipa ala masin wasle, na mga hindi ka insi kata, graphic ka din di left kaya akollah siya. Ang lipat bangay ma-assure ki pesingi lokonot na yung kikong osikata mapaflo ko kibelan me ay kulamanlap ke mutawaek ke graphic na yok si pesingan aleta ka fall na ke ma hakkalamiat na siya ke Monday Tuesday Wednesday tayo vingat liye na ke may callingan sheep ngan at the individual level, our responsibility lalo sivel. Very true, very true. Ada yokshupe. At the individual level, kat nakewa inanan kayak sinkat siyepel. Na iving umetola, harsh maguluke, may call ka shepherd lasngan, akong wina fash. Kung tina actuos siya, when na siyem saptak, or fosing alit ko sa kalimyang Kung taon siya po lang makuluk. Buena tig interest kalila kalam nga siyam nang dolo ito kali fall na ke belgi magat aske machine fela singa inge na kaksakin oye milos aske nga ko masin singa in kaksakin god ya wala na mal siya na si kom ke when natal Jesus Christ aro with that being said when na ma pueblo Shimon when an accident get the gonna get akoklang god inakulain long gas mode la dikan follow pishe nara true kaksakin god kadin wiowos wana nga kalimi pienga tukun na tamla tigin ila tram nga usi slide si makaden si bakalimi makatash kenge nagat fashion mit kadash ke fall quarter
Alu yurun mwet arshwalange. Alu yurun mwet arshwalange. Vingos leda na unit tolu bakrini ngenangan. Unit che meta, unit che aklo kadak siya fela ke malam me luosomla. Nagina kadak ke malam aktolu. Pang novumpo. Shittimpo oktopa dari novumpo. Laisin singaw ni ke singaw tolu pataga kengan pangan sife na ke siyan ria ko siya tagangan ko unit aktolu singa. Siam in sangkulo e kaksakin. Siam in sangkulo e kaksakin. Ratsum na ke laisin aksingawul pangan. Wanang akkalemia. Unit tolu el composition nan pa laisin singaw ni ke singaw tolu na. Week ne pange laisin singawul. Nanak ko ke Karinginyuck lan God. Nanak ko ke Karinginyuck lan God. Abange Mwe Read Cham lang ol tolu na foson kosh pakita eksa nan wigom riti Pwaye wo lungkulang fa wiya in len nagawain mo lag ngay fa mata in lom shin LEUM God mapatpat. Nasipa wigom riti Pwaye wo lungkulang fa wiya in len nagawain mo lag ngay fa mata in lom shin LEUM God mapatpat. Shenri o sifac shirik na keshen yan pangan LEUM God mwet Karinginyuck lok. LEUM God mwet Karinginyuck lok na marita papen ng cham ng tolu. Pangan ngay siya tukun luti lalti interest ka la pangay aim point na ke malutut siya masih metan kuna kalwanian pitch graphic siya matang tigin el from kun ke sham long tolu yok shubayen graphic ngan ka pitch machiman reputation lan pitch ngan graphic masam from ke fortune ke on course ke sham long tolu kuna ek lapie mangan na me ifo yok shube shal chi marshal shalay ngan ka tingalan ke aklu me wana shie ke akketeyac lan met shim sham so ko ngen na ke akketeyac na ke New Testament akketeyac na ke me sure percent Karinginyuck akketeyac ingan na ke walang sa che na ke ministry like Jesus Christ me compare if again so what la me wana shie na ke Karinginyuck ingan na ke ministry like Jesus Christ ke New Testament na sham nong dolu pa from kun ngai sure percent na ka tin ni from na ke ministry like Jesus me wana shie ngan na ka tali na ke kunokon na ke Tosta Friday son singaw de academia pa niket mena revelation ko fakya kit course matigin nila academia ke sette na aksafian lesinem tolu ko lesinem aktolu pange rola siya may kes makin na ke kasha yokin akketeyac sham long tolu na ke all the season je may takang me akketeyac na ko si may usi na ke akketeyac siya sin siya tako ke sham long tolu na ke all the season je may takam do ke me Veterans Day, Thanksgiving, we Christmas Day dagang inakas makinyagat siya. Main me inakayagat. Main nga kom kadin la siya. Jerusalem la siya bang. Met Kosrae na kayo wakan taga akesa ike wala na lan God. Akas makinya siya. Son of Lokla. Bang alay sinem tolung fin trakin me kasyagat kay siya. Na ngayon na wana kadak kalamya kada som from kin introduction taka na ke context metigi interest kala ak fashi context anya daga likiyac ka shirik ipshirik na ke mante na ke chette il fa kyokki na il fa ak fashi la ka ak safila context an interest kal if you not shak kyokki lom na ke ngashen malutu da ga shot na shum to ko yang na fact na ke introduction Lawalap nga bang sinabay slide ma'am sa kakngan nag-academia in kalwani naki me o yesing ka din kain either metlo ke positively identify poetic repetition singan anain onsugo nga evokan kalwi niyak ma academia me yok si bekyan alang si baksilongan na kadin kain able to correctly tell
recognize it, akalimila. Forget masing relevant na ki me repetition ching. Walang si me gasta si lom ki me. Samram kunyan nga nakadekap sa forget ki naki siam long dolu singa naki machiber chimakom. Ikasta la kalim daring naki me mama kalim yiki kolya ka oya si kasak si malimil ka rela ki ministry lala daring na sitkom. Ngay ngan ki nga alifal kin me akalimilom daring ki me magat askyang wana nga ngay ngan kin me ki kachamram kin naki sherbert chinge sherbert na sapla singe me kum kan akalimina siski sherbert si masman ki mande ka tustamen ngadala ko milasye isikial ki apan ki men kum bata ka ki Wednesday me fakum ki kulo digin kulo malap ko igat kumeto ka kyok ki be to mai kyak la ning ina nga kalim ke la shepherding chinge bange lamaya na ke toko sha mai kolan talik na din gat ke na ke bena me enchi ma namal na me kya singa shuk ngato refer na ke toko sha ko yok na din talik na din Israel ngan na ke shepherd chinge el aul God wana inshallah mo el Karinginyuck God na ipakos ma kalim mo elin ay losin akfashing ba kasmer ga mo provide elos sang enin lan mwet na lead ipe el lead el point mwet lalos nge pa sheep nge shepherd nge oya pa na toko shay mwet ko lan Israel nge elos pa enin and provide nation rest of the nation elos enin lead mwet ngen elos enin restore be na protect mwet ngen I think that some nage maluto nage Monday, Tuesday, matamil sila akketeyac. At liye first nage singalon kosta na shepherd land nilin God ngan Israel ngan. Elo sora the opposite way. El del na provide. Na riti first me igas ngayon sipe akas makinyigat na ke kunokon nage Monday, Tuesday. Kaskas na chelo siya kaskas na chelo siya kas mga LEUM God flat na fat na chelo singe. Way na wiowos kos mat sherbert lan Israel kos siya na karingin kos siyang etia karingin shipo kos nom la mil nukum nuk ma orkleke unen ship uni ship ma wo emet Karinginyuck ako stie na liang shipo. Elos shepherd ngayon na provide padal suknain mo na sila sivel. Katil kaksakin elia oyel alos ngan na at this point in time kaya Israel antlik na din God ngayon kaya kitari Northern Kingdom kaya ye itfukolong luo PC metiki chisasil issues la Katil magan matan spell si pang Assyria in some capture usla Northern Kingdom 10 tribes marala Israel some 9 show 722 BC bang na Ezekiel el wisho deportation siya luo mapabala kalami mo deportation tolu mata sikat na sin shuf Southern Kingdom Judah Udakla shaw shel Nebuchadnezzar, udakla na Babylon. Shaw shel meda bagat kalam nagel Daniel ma, wikawak todulala. Ash sikiyak 606 BC. Maluto chinga tagat na 597 BC. Ezekiel we shaw, el may tol siya. Ito mugugulin temple ngan el we shaw, udakla ka shaw deportation akluwa siya ngan sumte. Tukun yel megor selo shunen Babylon, katil sila lalan may prophet shilal. Lan som fat na sin yok na met kol ngan na namana wiowos or Northern Kingdom mapam del rap nang del shmena shugin mo na wiowos. Ara me la shaske show.
Masih mga kumeda ko nage dia na ke shaw singanin sie message lale sigel ngani lale someone restoration singa katil fat na sile sigel sie bel le silela shepherd chilal mit karingin na Pwaye si toko sa singal ya evin Pwaye samlaga ke Northern Kingdom toko sa longo ke Southern Kingdom kata sielo swo ke Southern Kingdom in kaya los sa Northern Kingdom los na fon na kuluk ay los pa enanan liyang sheep nga ay los ten na vingat liya may lutu siya na get two step apan nangan el leo po niya shepherd siya katsum na get may lutu siya nga Wednesday ata na samsam kin at the individual level kuminin ako na ramakunoma weapon na may na siya peli nanan kaya kum at the individual level God na siya esigel na siya talik na din God nga akketeyac kemainge kosun natik ngalim kat flat na fakot na siwos la ngaye fa nanan ko kaisi siwos finkat li sam lal kat na siya esigel nga pachi siya da akketeyac metal no mekos mange shalayak le mange fulfill da ke or malal Jesus Christ siya kat kalim kela it pa siya perchima sam kunyak petaring na ito ka na si kum na geson sapta singaw da na tosto Fred de kuno ko na nakalim na pa la siya shepherd ito na pa sheep natin el Karinginyuck ito inelos by name sila ito inelos individually na may unship singan aspe makunelos when na Old Testament passage ka tram kunya at the individual level, any na nash makunom si vepen. Un kain porong o shepherd singe. Kume porong o fagami singe. Kume som long sam wangen jupe. Ke fishing ke oye tak show wana sam kanya ke New Testament nga kume tolla pelom na ke broy. Suk kaslan God. Akkaye finsak, akkaye lalal funilom. Mga yokshupe na ke kating kalim ke la connection sila kum na ke shepherd sing armasi kuna kum na ke eli kesen ke nagin mo la kum kai si makuna kuma baga din tako porong alle liksi ni tolla pellas na ke apa Genesis na ke Revelation ana fa na sil tam tigin pienya moli ni kwa vinkat tim take la fungin se for lauli akatte kain kalim ke recognize the voice of the shepherd, the real shepherd, the divine shepherd. Katika, ne kinagadi shuste kang online God, master teacher sila nga bangkat ngan madal, elpa ikas kat illuminate me mapailan God, nga siwaswasan kat na siya at the individual level. Makuna kumapang, wala yang sasi siya nga ako menanan kayak, na fingat ito ka likiyac, kalim singa kang online kat katikain porungo shepherd Pwaye singa. Na kumali pos le sheep for na forma ngin. Walit na yan, when wangen kapaslalus na ke shepherd Pwaye singa. Siya kan sumon yok nga maulikin sheep tale. Takis ben lang ka lang yok man kat na sik, ngawi ko so ye ka. Nga siya nga napay o ye si mga taas kya. Nakikat na kayo wakadin for yang nag-akwukulan lang kat, sisisak yung man kat, nakadakay kat kay siya kadin focus na kefalok man kat. Pang mas mayok siya pe met nakawain mole. Fingat liye, or malan shepherd na pa ising eldagain me to seek and to save the lost. To seek and to save the lost. Kaya sumdiye me akta yana wawal tigin tres kalmail alata ka hakata iga shet yanda na kada wi alu siya worship siya pa desum na kaya worship siya pa desum na kaya
katli election chima esam from inge sham no to yun na ke kuno kon sige set ya na katil na electari 12,000 per tribe. Elos by ekle eventually ke 7 years of tribulation chima tenel shmon ke tenel saptai course. O saptai ya fos long lakos na ke long lead course. Mange oriktatar in place. Kalim ke ortmalan God nge works, ways, purposes, promises ng God. Katikan kalim ke nandi ke kataka long porong tolla pelashin proy section on man God inikas na shish kadin kalim ke shepherd the divine Jesus Christ. Naket kapasyang matagya Satan el dekain. Latakan pusheka del kufla. Malil divided. Kat som she belong main mission statements go get son singaw for singaw le. Satan is here to man steal, kill, and destroy. But Jesus came so we can have life more abundantly. Pangay instruction. Eldagan moligat lagarin matake mainche uwo. It's not mananamisenge. This is we're speaking eternal to eternity. Pang mas gatashkeng. Na kagum kapasyang matake mainche uwo singa no. Omle lamet situation for that ka shun kapas na shun ko shun kum ke bel singe. Ekufla benan usukum ya. When firmly established, rooted in the Word of God. Now, at a daily basis, at the len nagawam to long poroy shuk mapailan God. Wangin na pay maganis kum na. Siyan yang asom na Wayside Chapel. Akketeyac KahsInKol fos akos nage ikos. Asom na cornerstone may church finan San Antonio kaya singal siya from Karinginyuck masik fin feeling yan gas mo nga taga sifac gas makanyalang ngan focus ngan lowos ya gas block nang kasaw wan gas block malangkat bella ka makadil siya mana ka wasik makadil siya ngan oret makin for his purpose. Pang mas makadinashkel. Ako lo kaksakin God ke pel sitikin el sienge kapel lashngan na ke wakadin sipet taga refocus na ke oyama ito ka ke shepherd na Pwaye singe ke sham long tolu. Tigin na taga fashion na met di ka natari. Leta ka ushe me introduction context na sumna akketeyac tolungan. Nga fata ka ito kon kadin broile facilita ngena namnas katala announcement katala manake wangena siakin yaklas mic sunge ye ikos ko ikas masom na digin namnas ditina yes ngal lang cham from lalilo may nga tala mataka ke ngon man God wana nga kalamya shen nga som wi alu nge long ditilan matlal fungi met nge met na fuko ko met na rooted tari ke gaslan God. Na ke nga 4-4 rauni makatiligas na si Ken Kosrae si pasayan Kosrae na ke we alu ponpe ko alu ponpe we ko alu kuam Honolulu Ilo Lanai Kona Sacramento Seattle na we alu Wellang Woodware Melem, Devon Shaklila, get na nga nila, tamal sibuya nga elale, ikyak na lang fact na pa mainan ng fact ka siya, it is appointed, inge na kadinlong na pa ila, may siya kadin na kadinlong. Sabi ars may ito ka to, ubele mo, kaslan ka to, panang ito ka wena, kosoliki katlas. Som na nin siya rin, o kaksakin kadin esmak na kemolas kaisi. Argepel singe ewangan si befalok kate sum na sang na siltikin nan taga nage introduction taga nage context na taga nage tolungan nga fatagay tok kadin proile kalia.
At this time, kulong malap kartlan man nakayawa, pangan announcement larger, kada sum na jel, mutulit larger ke pelching. Interest kal, kulong malap kepel. Kaksakin kat kemolas ke wadam lipan met wias na ke mauchak nge kulo ke sam inak ko kaskalang ke komusi pe kaisi me take away mayok shipe ko sermonization lo makumrela na ke kaisi devotional reading binokol ke mante an fan ke set pe an inga nusi na shesh me sack ways in ke magat matang na ke nara me mamo kadem tawag ki dahula na fakluman yo na malap kaksakin kat game wisyaw loman na matwias na kayo mautsyakan ke kadakkalemi kadam lipan lakkalemi dari la mesi sam longol dolu ngesyak na kayo nara pinsya ka pa inash akollah si penalakom na kayo oye mga kumesa makkaye matwias Samran sino dam lipan ng ale na humble ge kisipin masi mga kunay ka pa fin buwangan pa si Sel Yuruk nga kufla na akilin wala na lang kata na siya masikyak akpa si Sel Yala yun na pa ipel si ma amat siya sino finan yun na sinalikdan dik nga oswayak lagi hospital na babawangan nga nara siya kas morik maganyak ke madututsin nga pa trepidation jengel sense of fear jema anayin sikyak ma fin pa ma sa si sikyak na siyes anagin hakkalim binge tan sikyom oswadalik si hospital komdeta life ka men Mole singan kung sunay tala may sikyak na kaya our sense of helplessness siyas nara panangara ke experience lan parents na kayo matalik sinatat panay oswayak leo as anayin kito nila elemong fakya matulala ngay sa aspellak mo natandaan na siya ngayon tidi kitwa na may dalik si natas mamatang me ismo mong lalaw pangitan di kay laluna kay mutul kay siskatam kanin mang mlike iniwale mong kanin mga nara oye nga katindi na ke kata wala na langkat ke makat fototulah ke alkasikat ke ngasam nam ke nakitalik siknya pakay samlas ke mama malas na Israel kasam las na sila katitala kat mweta katapa elregat legat shoot na art development may taka ma katfingat ang liyan na ke mutawaek ka mutawaek at na sina yung kinagikap nagi ayape longevity ke mulan me kasi mo rakrak siya mayen me kipel si mga ko me the mutawaek ka mutawaek na ke oye kadam tawag envision tak dila inalasya ka inulan dalik nata siya kate Karinginyuck nara si mataka na si nga academy nag-introduction siya pa masasya mataka circumstances aske environment sa siya pagka health lagan Karinginyuck masima challenge siya mataka na si kitalik sa siya si ma oswayak me na insiya ulasya me pagkantin mga kumtikan control ke maula siya pagkantin ma-esikyak te fall na ki makatnet laliyo nara iaspe oye si mga kumekufla pe kumek na nakay wata malipan siya ng kikasing profile nasakta ensi matakala si kuma pa sami singi pagkatita mo David kumek na pa comfort lal kain lalal fumikat tapat na masin kasaw insangin inalal nara kaya kalimiyak masyam sukungi ma me kamtaya ki kamasimle sil David kifak ya kange fin samasla na fakya oyen matsima samasla nge fakya ni il samasla siyam longul tol
Bangay ka mama enanda ka na si ko makatingkay nan ka kuna. Kadak kalim yela asyam si huklam nga iba ki pacl na tikko mga. Na ikal tolo sin siyam nga David pasmasla. Nara suko pa sam kuna. Kat finli pa nagasyam si huklam nga nga na kome lila tifay diya kinagipukli mekos. Fin pa example sapta sindi ka sapta ang nga siye. Kome Mwe Read ita na Sham kian anain me palokonek mamasikiak ki Genesis na ikasyayan nga ipakos pa siya men pukleme pukosemet ki Bible nata siya nga mapambang Torah ka Pentateuch nga pugin masap mekos nga pugin masap mekos ke pugi onmolongos ki Bible ikitaka talik nagibangan section ka puga sislak the section pug limekos nara Academic Genesis, Exodus, Leviticus, this is how you come to worship the Lord. Numbers, layega hilos pakapakweli yen masisye, ang ngaul na Deuteronomy si feedback kalwa ni mga na parang nga tama makate samsam kunme kung usit atari. Mayin kasi nga Deuteronomy kelos pacl na in cross Jordan River and Bel Jordan na. Sifil pa na kalwa niya kaslan God na sindalit niya. Example, kung pinsom nag-jutron milong kumelila, fakla, pos sinagis nga lakos, kung pinematayin lalal kung ikimakat papalfak, insiwom kay fan na ba ito ko. Na kung continue kay fasingal, mikos giyon mo lalikos na sel nga ba ito ka na sikum, kat pindemdak kay kaslan God. Ano fakla dam nalipan. Na reference yung mga kiusin, si kumemet ki dak samram kun naki context singa pa siya mangal si posto singal doluan pak mo kaksakin LEUM GOD katlan Israel kaksakan inge na to matatpat naksafian pak mo amen na suba pakla samit nga lupa singal alkos stanza singal alkos ni lumul pak mo kaksakin LEUM GOD katlan Israel dahil makay na ramawula na inge kaksakin ine wulan alal matatpat. Lela ta wulan alalin nekla fell on the phone. Nasaflehan mo. Amen. Sama nga liya, stanza klam ngaluan mo, kaksakin LEUM GOD mituk matatpat. Amen. Nasam siya ukon kors, wasang alal kors, takain si Vidba na akon niya la, kaksakin LEUM GOD, katlan Israel, kaksakan nalingin ito, layla mwet na kayo one fact. Amen. Ki akketeyac tako siyam ngayon, mata kayo nakayela, mata kayo masamsam kunyak lang kasi nga amen, kalmiya pa, we agree, ka Pwaye wiowos. Nara, urik maganyak kisam, ang siya itngal luo, alingal ya, siya kukon kos pangariti, goes long to vanatari. Kiles in context yung as connections, we have to have this individual responsibility. Na David si fe na as iplal na sin LEUM GOD, ang naging afako. Na kasya lang ito ko ki sam itngal dolo mga fak mo, may simle ko, may dalfak mo attributed to him. Katape, luti makos lang, fin paurik mo, sapta akos, basta mo mekos, akketeyac kung dakas kingan madal na sil David liye kanan pa ngonlan gat LEUM GOD siya sil David siya papamata tamas and with kulacnsap ki the fact if ka mit pigen los kaskasha if ka mit orek pa palisong din na sum nag-iipro akos itkos nag-inusi me nag-kasema fact yak mo David de Lorella ma taga ke she listen names padam liban jam ke me akketeyac ke sheber in New Testament let David jam kunya ke kolala the mutawaek depiction in the picture si mata ko ke pesi ma shepherd na safla siya ke Jesus Christ at ko bakit taga jam kunya siya modolo ipro akos pasit ko sa mo may akketeyac ke kadil sifil Aki siya na len siya pang musing.
Tukun ya pas, el sifil kas ke in kas na si Dave. Oana ma factory, kuswin long persen kat misinge, kusin tie, ak upeye in wiowos. Kat fin long persen kat, tong lipan lang kaslan kat te kain staka na yurukom, folok na yurod pusye, mekalme. Pel si mamachilong kaslan kata, changes sikyaktari. Apa nakikusta ka lipsya, kaslan kata, kat messenger mo kayo na. Don't shoot the messenger. Kingakalim yun na sin, siya ulagam tayo kaya nga kumni, kulo malap, kaksakin kat lang ha, akollah na kula na lal, game. Matang siya tignistan niya. Mayan kisipin, oye kilang si makom, orang nasikaan, nga fulay na akollah na kinchip pa si siya si, nganta ka inta ka lipsya kaslan kat. Musing nga tule, nga mitlo ki kalan kat ki, nga struck down ki masilap. Yes, malimalkos. Nga pangon na masaflafin pala si nga tari. Karinginyuck si mga tagansuman nga mitlo ki. Kung finlo ki wala na langkat, na kung ngat lalila, piyapelsin mo luman ma, ilta ka pasalam tanin siyom. Manrik malangkat at yung may akakain, yung matakain wala activation, mataka inkain edify, akaye sisis kasi. Nakiora pa, kibak sila David nga, ilta la, kung pa shepherd, wangan na pa yung mga kinake. Katama katitakil David, alasa na. Sholel, sinkat, tukun soli lara na lang sila ikil to Kosrae. Kil mutawaek nget taligi kata. El shek nam dan tron, sol, to Kosrae mitpinen United Kingdom. As she kind of cloriging, wala na si mga samon, ki, tutron na milong layo, fast lakil, wangin lalakil. Skimot ka masing nasi kum ako yan. Skinan ka. Nga kong profess. Kat profess, kat itawil kat peptides na kikof. Kasikya kalim ki mo lakom, kat ikan church, mat kol si. Mo lang sa fakat, lakat mat law, king kinikulan na langkat. Liya, panta ka sila David ni, sa payak lahil sumata akpa si Selyel, mata, inime, wangin ka pa yung mamayon makumita mga military nga, wan natal, finig katlas na sola, elman di ka nurik makindya. El sang na baon, sin walin leon per nga, kita ka nakuluk kisip nga. Umila shepherd siya nga, shepherd tukasi, shepherd Pwaye siya. Kipel si mamat lasha ini na ikataf ka, shepherding lasha. Liye, katanda rela mo, kakatfin mo't ka nagi, talikwiyal masom na kimayunin, lanad ko langit, lain met flistia. Diya ke masi mahupea. Kung sumta ke front line kakumin shepherd si mandiyeng, talik natin ka. Mo't kalakwiyan at diya ke masi mahupea. Man maunlan met pa, onin po kum, tapan kaslan kat nga kuminsan kiti. Ano siya sila Dr. Sil Peter, fit my sheep. Kime. Kikaslan kat. Napagka Karinginyuck sheep mata ka na luling Karinginyuck lakom. Di el David, el sang na tao sin walin leon. Na metaphor si masamsam kunyak nga. Ki shepherd siya nga. Maurik makunyak ki pelmeta. Ancient Near East, urik makin. Toko siya siya, Karinginyuck mwet. Na shepherd siya, Karinginyuck sipo. Pagka sipo, urik makin diya. So, hindi siya Samuel, inkan riti. La, mekat kanutiki toko siya wuwusi. Ki development si mga akketeyac siya, natas mga kapat nga. Pagka Karinginyuck development lang. Talik si natas nga. Pagka Karinginyuck development lang,
mwet lalal vungima entrusted na si kuma. Skimut kumasingan. Nara, kiben sifulet pelalos, talik din Israel nga Toko sa simit lalos nga kasi marek Karinginyuck nga ba contravene. It violated the prohibition of order and law treaty code of conduct. Di katlimat kid arto sa lada kakketeyac pe. May underlying meaning kaya. Arat Saul el sol lasin mo ita at David el sol lasin God. Roma el gusto yung sifil kadel wikat second line cut. Nara takana siya kadindila pangi masima samno dolu etako na sikom inkain kaksakat ke leadership lasha Karinginyuck talik nata siya metlalal fungi makat kola kakademe kapiyan na nektay singa inga was akat ko fakla mapay juwas may nan fakikla na sin may tayo kaksak ke mula kadangat na nalidan fan ke failure of din falin misen falan de pacl samno dolo tagawigat ke asip tolu ke pela nga o gunasil namlilipan ng kaksakat nangata dagat ke ipsimit nga ipsiak tulungan nagat usye ke apa na mem sige minutut siya namlipan pela nga organisasyon nangata continue lamala tiging kuno malap Kata fashion na met keep tolungan daw metiga nga uflo ko nagpela na nas kan wi ko makalin met matago samlat ke kom mutawaek ya tamol si wiasngan ko makalin tari to ko yang fale kamai le cho saklu kenga pronounce it tavung nang tamtai fera kum gulo malap water baptism je pangan kum tigin tres kale technology gulo malap Junior Prune Nate, amen, kulo. Tamdal tamay sikra, ikaw mat nagaywa, kulo kaksakin ke ikaw in sifil wiyu kulo malap. Tigin polin kulo malap. Tamdal imelta Upert kulo. Na tamlil pat. Tigin introduction na Karinginyuck would may kung si befashionment na tulungan kung gulo man lang fashionment tigin well ilo mala kutsum nage malutuda ipsimet nge samram kun nage me LEUM God and mature luck na fosimit nge sta ko nga direct mo enforcement makatarong kun siya mo stands above whether kung ginatagot mit ko siya gade pala ke fos kutsum nage fosimit nge LEUM God and mature luck wangin mga kinake na pangat provider si matamalipan ng samram kun elusye in na loko na skeli David Pasha berci mga saman Paing ama me akademia ke sam itnga largos was itnga nake itnga luangan el Pasha berci mga saman ya kana asma sima the kana in metaphor si masima na in kapsha me maluo sima tenoena si nara katfinnan ka nagela masamrang ko na David masamrang ko na kat David el liang sipe kat papa el shepherd las na kayo na el pausihin ni nalasha pa stena skomit ka naksinsiya ka pa as mga kumsumsyuk siya maldena usi mga compact mo te me ininalas mas nga nakansiyak ka reference nga gawin na siya kadin mutawaek kaya pa Genesis floklan ki buksimit ki pabal nata siya Fasang alay ko saptang alay ko fasing alon ko siya nang ariti takla lela to lipufen si siya moliya laliki o ngayon na kayo inak insiya wuyal dan lela ta inek inilepre me Isaac papatumok inisamyak kisipin talik mukul inge lela ta in pakan na talik natal
fulindalik na dalos. Siya reference nga kasi ng akketeyac la ifokang ausin. Chana sa sangal ya fasumula ko sak mo tasak ta may push na ta sa tiena mukikui. Ifo market long usin. Paul akketeyac actual siya kikalan kat kalan ala Jacob siya met shepherd and met langolan Israel. LEUM GOD and mole la met LEUM akin siya yellow siya malom komin met shepherd lalos karanganos neto mabata. Now she reference nga kadin liyan na ke kat eken met kol si ma eken shepherd siya in kan karanganang met ma bangakalaming entrusted na sila. Kifaklalay siya lang If Karinginyuck kun sheep na dal, why na si met shepherd? Ilfara ni sheep first na siya, kafasalo siya in be, kafsalo siya in beol, ilfa kakashik akfashik kindapo. Siyam sa kuma onge kunyak nga me, taka na siya sila. Katika ni kun shepherd siya. Efin sheep sa kufan na pat Karinginyuck. Alupe. Strange. Kaya kat ini na kadin diye. Feel ba sip sukungan pang ngam kayo na nga shepherd diya kaya. Ini na nga nito kalmiyan kasi nga shepherd na kaya faksilan il siya mas mosta siyam sukungan siya pati ifin. Il tena ala ini na lang akketeyac me mama shirol in akketeyac shepherd siya. Tasak ta ilalaki Sipen elila ena na wala itek yang nasil sin shepherd na pa sin gatata nara ekin utaka na si kumla as relationship sila focus singe pa as relationship sila shepherd singe sipsugong na David el sundaron shepherd na pa singe yuring kat man el pa sang ena na lal elitala responsibility lan shepherd is very great. I demand. Ilin na lang diyang ene na lang flock. Sheep pakanten. Nakatama ilin na lang ran pa. Ilin, ito la, ulit maganyak sheep amin. Ksos ko nga, anang kso na mile nasko. Ilin na direction. Ilinosen. Il tapan si mo den kolol lang naki me mama il inino. Nara naki inino laling malan shepherd singan in kan kolol lang again ma il kan iskof ni mel ka mama nge we. Shepherd singa ke David ko na nge il ko na la. Wangen I shall not want wangen malay nino. Finasin nino si kuna yaktari. In fact, God is ready and able to meet this need. Fako yake pacl to trona min luo fasit ko fak mo. Sam la LEUM GOD lowos. Elakin si oye ko sin mana kayo ko saro. Karingan ko was in forward lowos yan mo sis lulap. Wi ko was kiyang ngaulingi shot mana kayo ko sinin na. Shepherd wo was kaditala, letuyak kipelma as ene na lan shipa. Na shepherd po siya nga el telois. Ilala na fototo. El fototo, pa na mga kumera pa. Katsum na rol, pray na sil. Inkain siya kikasal lan. Naksinsiyak siya mataka na siya may na sila kumas. Mga kumkain sunurin kat insya kasha silke. Ipsiak lu nge mataka ke me marichi nge ke me me nage siam no tolu singe ngan kain shilpa na ride la kadin ta kayo ke fosika shaya mataka nge. Masam na kun ke vaccine ke chovel bcheper chinge. Na nge ride ma ke matakla elara Mana na in me full intro el kolya na sisken kof mis
Ilakayanganuk, Ilkulian ganik suwas kainil, Mafinne for fashion in Fatherland, nganin nise, Mahivatian a sanging kikatay na makulu. Takumwiya, saklom, esikal, lom akwoye. Sikal sa the scepter will always be with Judah. Nakatsum na ki me, mutawaek na ki fasyaklong, kasenza syaklong. Ipsimet ngan alana akalemila, but shepherd chinge wangin mga ikinake. Naklo fakla, ilarang ngayon oana ime full in shua, el kolyo na sisken in vela. Na me fasyaklong ito kain samsam na si kumkea. Ki samsam kun na ki kolyak lala pa samsam kunyak ka. Ki samanyak na ki inni me full in shua singe. Kat samsam kain na lan shipping ko na me green pastures. Na kat fingat ang liyan na ki samsam kun na ki inni me fin shua singe ta na kat mataya ko nun sugunge. Nga ko na iniklok na felkinen. Abundance ke land of milk and honey siya pa samsam kunyak ni. Na kaditala abundantness ke green pasture siya kat kain eat or miss. Mekan eat or miss siya. As kain in climate change pa siya Paing na nga. Nara as kain in experience baka diploma, patapelo halfway kuflat ako. Ekatapelo, kuflat nukewa and mawusip mga insum na wiyan. Shepherd ay constantly at to scout the best location for grazing for the sheep. Katwin di na kayo mapapala fact kaya na si singal tuloy pa sila may kosan fact mo. Aspe sheep, nani agaw na the lot. O epe a show and with kulacnsap lang si Fena. Kimaingi enin mungulan ko siya sa falle eldalin tagayani orek makun mayin arwila na pakandan ko siya nato. Na ora na ke oya singan pa udaga ke channel singi nga fakla kadita na ke green pasture singila it can't be eat or miss met mali na ke an Seattle evergreen state si Pwaye kainin season agos Pwaye kadna na sano me mangin alina kapek ki summertime ka spring mutawaek sprout oyalan ka ata kataklin pe ki pelsima ilta sang pekko na sil sosif langan katang lamane udaklel na itchap in Karinginyuck. Shepherd chief pangan Joseph. Ilta udaklene il second in command. Ilta ko siya finan itchap il shepherd di me mwet ma itakyangan Karinginyuck ki pella lang. Nara ngakin akalemila me ki akkalemiyak mo full fin shua na shepherd chingan usla sipa mayen elshanga sip ngayon me dehydrated ka malala akkalemiyak la me sip nga ability la lotion survive lenit kosh in patel gain without water nara kalman pa alana enenekin ko nakiyak ma and masok ma mangan full buya na immature ma samsam kunyak ki inge na ke Mwe Read singa anan daga na kofmete an soror kya kana ki waterfall ng soror katpine ngatang nakita central message ma samanyak nge pa evin de pangan kain kof singen na kalman pa shepherd chingan elinin nalenale shugin ganik ma ilagain Karinginyuck na talingan kipen ma sikla kofan. Nara pitse singe akademia kaisa ilfak ulange. Ilfak Karinginyuck na tal oana si shepherd. Ilfak rani si force na siye. Kafasyalo siya na inpeol. Ilfak kya kasisyu akfasyi kindop. Pange oyen nenay me sheep ngayon kain usipit siya sima katlimo katpapa kel tuyang nasil Moses
sangka na silang kolla talik na din talik Israel gen itya ba kung kain sum na ke Exodus singa lulu faslong silong luo akalem singa shamram na ke shuen pakanyeng Killen lem ka del fash mit lagaylos ke si shuin pakanyeng parang am da fak mo shuen pakanyeng anan da shu sa gola ba pakanyeng singa kolalos o should be lululosi ke pel mafulne inakalem ina silos enelos utwe na direction je bangan ke funga el fash mit lagaylos ke si shuen insan kalem na silos oingelos kan fash ke fung ekelen Shuin pakanyeng fash mit lagaylos pel na ke wakelen shuin ke fung di oyasima kat kan likiyac si ke shepherd na ke sipa kat papal sang na sin Moses de Joseph Mugena el sang na sin experience singan akalemila shuin singan shuin pakanyeng singan pa compass ma kal sang sin Moses sang me karangan balik mo el kolingan na nage fasak tolusingan elak kayengan ni you restore my soul nara sami singa David vakla elin se mis el de trouble kipel si mama upeo tako laon atako pero atako el sang na ba siyen wala los el sang in na lanchip me profession ma sang me ina na lalosa el Karinginyuck kelen fong na pataka na siya kadine tala oy yenge mataka ki pelsi makat forla na singkat anak David likiyac nara paths of righteousness for the sake of our King Jesus our mighty God pa demonstrate la king ako me fale kin Mexico na Mexico fade anan forks okay so ngali kin neko na pigin Mexico me fale ke ki pelal Moses shweni shwen pakanyang siya kalemye ngako musengi ki ngako metaka lokalo kasha na fkasle la ko magarisla fkad Mexico mapaya San me kos pasal ko singa si katpakla LEUM GOD aro na napakanan mit lokalo klok kolya tangana ra malang silom arata in kalem si ingenek lom ngain fashke but in some LEUM GOD para tisun forks si pelan molas katabang mang trusterdore of the Pacific Island namda saipen ki mutawaek 40 me na ke me government lasha kade we Saipan Commonwealth ka Republic ana masel palau kat fashion si bela de soon papang Micronesia at a crossroad trust territories el fashion Republic Palau Republic masel Commonwealth Northern Marianas got Federated States of Micronesia missing fork si bangan nara kadine sam si was son God siya man nga limig o singal dolu fakla si was fa fashmit ligi LEUM GOD ako inge klal si was fa fashmit ligi LEUM GOD ako inge klal na mga igekla na siya kat som faksifi yurin LEUM GOD nga file kin kayo mapsikyak na siya nga wula na pa kayo ka nga walong na tayo sumutlan makulukula ka nakmanas Kashaya kat papa. Makim daw sige mulsa siya. When she was fa fashmit ligi LEUM GOD ako inge klok. Mechon el fak ki New Testament matam lipa nila kalemi na ki malututar ng siya. Lalo la John siya faslu sapalo faslong liya fak mo ko sito la Christ laro na si was. Na file ko sinatala kapena machara ma si was idalik natin God. Si John sapta tolu fasit ko siya fakpen na ange. Talik natin Kosin tia leila ta kapena me ti kia pe kosle. Me ta kia pe katle pa kya.
Kipel si madalutigas lang kat so fact check imang ke Paul Silas malutigan si pama Pwaye mwet dele isya scroll lang ang yela kamang line na kimakat pabelak kelemi kikaslala I have been looking at the team si pa na duman di fos nila carry nila long si kumekunayak nang sila ng Jesus Christ kumakilan Mwe Read a faithful or righteous shepherd il pain la flock nadal laki kenik siwos nakatata ilaro na siwos na file ko was nito lakatay na machara masiwos ilalik natin ka taga na sikom ka din dila pangat protection lang kat na sikom protection jenge patag ko ke concept si ke shepherding katito na moul singe kadalin na katfin tako moul sanga mi se ko sanga na mau pesi kek na sis mapako moul ki nga mga sekya katkinan wangen in falin mi se ke moul singe tasak ta malamayak lang siya as Jesus le vloko kat baba tomas ke kastlal ke ngaluti ke tustea wimet wiak nga samsam kan revelation naklas lo ang ako ke puksing revelation no sita det bang no puksing upena sis moitan nuke kumlang la sapta si ta kalemi ke revelation si sapta apostoluan na confin no pela kas ke puksing in sewo blessings on kadep tadi Compare ke sapta luan ke tolu. Samram kan churches it ko siya minor. Folok na ni ke Leviticus. Ke sapta it ko pa section niya ke sapta longo it ko ke Leviticus ngan. Analem nan tusuk kendal it ko. Churches it ko siya ngan puven it ko. It ko el number of completions. Na lemin lang ke sapta luan tolu. Faktis John faktis in churches it ko kan la luyan as in church kan. Smyrna, Philadelphia, pasak to fast kiman kenik si was Pwaye. Sekian ke vaksingan. En ngaku maluwe. Shepherd urik magan kaslan KahsInKol kat. Kakwe siyakin na nakwalos si Vena kima ilos bangon mo. I mean, apa mwet kola mga faka Pwaye ka. Kama makat papel faka. Manchiyas na floko. Naral fakta si John. Smyrna na Philadelphia, pasak na sa first love. And Lutetia, it had fresh. We ought na we mama. Mara, kat mitlalal pungiya ka din, alin na loang nagyaw singin nagifalok singin. Mayan, sapta ako si Revelation, kuksiyaf na sige pa lang. Kung finsum to na subtopic singan bakla, alu, inkasyaw. Pa 7 Tesalonika ako, pasingal dolun kisingalak, aliko sa akketeyac kaya. Talakyak, stakno. In order. Rapaw ko ki, ikekalikelya kaya, may lalal po inakiwa misyatari eso at nagipakanyang siya. Anak ilimil faloko na Moses. Kaya misya wea, kaya man of transfiguration kaya metos kalit ko siya. Na elos kakat masak na mola sikiak event singan naklas read siya Tesalonika akos pasingal dolifanin kisingal akos los masak na molaan oana ina galit siya soek kimano sa singan nakipukanyang te pangan second coming event singan sikiak made second coming etatukato nakisikiak alun ko sa onge sapta kos de mekos on kos itkos algos na ikot pa akketeyac ki guno ko sige setyan kung pinloang lagi ta samo kina seal siya git ko sa ikekla ano nas way to place what are we talking about here samrang ganyak seal it kos ukugit kos rapait kos alain maladit kos as kainin kayak longol si
Esik ya kutek betlan kata mo fosek pelatin. Pangat pelsi ma makia ki onkos ki meta fosek la foret kapau. Mange masim da ki pebble. Revelation sikalit kos. Staklu. Sikalit kos for single vakla. Limekos misatari. Itcha Syria si patalipan vaka. Babylon. Persia, Rome misatari. Inge. Si Amerika pa Karinginyuck. Siye fatako. Pebble of Aki for singan dila me vakia. Na safla fellowship. Ma pebble of Ak. Di makne. Kung sum na ki Revelation singal dulu. Pa singal laikos. Pa safla si singal dulu nga na. Namba siya nga esang makiye. Ongos. Nara nga kaliming akketeyac singe. Lem level up. Wangin akketeyac mo nga kung Christine le. Baptized lagi ko. Etawi le church na wangin matakakasangkat. Pinuan makasangkong. Kumas kila lang sita natari. El pair siya natak kuluki ko. Meto singal fasong lulo tigat la. Mwet na kayo fa kasi kuwos ke sifac. Kosmalal meto pangan. Siya sifac singan ke sipen Jesus Christ. Tasak to ilos na kayo siya mateng ni ke safla. Ilos lamo. Meto lungulakos. Sipuk masamsam ke eschatology. Eschatology pa end time safla and velo. Fasyan vak mo na mweta ma shukusia eskusiang inakyo ki kuwas niki and loki kuwas. Pange kamliban lang come to kill, destroy, steal. Mwet na kay wifa siya nga kuwas kishipa. Nara kadin detafong lemo kadutya ikan mwet lalal pong isimsingi. Na it's all good and dandy. Diba? Desi ulit lang mataka na siya pa. Nga kuminsong, faculty kikaslan God. Baptize sila meta, hindi ka na rin God. In repent, akalemi, laikle. E first mo jingan tak mo, eluti na sielos, inakos man kayo ma, sapkenyak na siyos. Pakanak fashion eh. Si mga kumteram singe ba discipleship. Katena syukin kenek. Oye si malemel tafala mit tamalutu chinga luwa. Di faso mo ifak mo ki medolong larikos. Luti na sielo sinakos. Mana krewa. Masap ko na siwas. Masikan siya ke discipleship. E nga fa wiowos. Pel na krewa ni kisaf la fel. Chon chinga lakos fa singa lonkos nagisingalit kos. Along sinapay son chinga lakos singe. When pa fa si madlay mi lang eh. Ngay so nga ako la pakanten room ke mention lan papatamakin kasawa. Na fa singa lonkos singa mi kos nagisingalit kos lang eh. Kuwis fin lang singa. Kuwis ya akos masaplap. Nga fa siyak sil papa. Ela fa shoot man matal na shoes. Siya fa kasha kuwis matayuwas nito. Ilpangon siya akademya na Pwaye kikat. Fela kufla na isel, mayan fela kufla na liel kaitel. Tasak na kuwis itel, mayan ilmata na wiowos, elasin kuwis. Namilipanin, fakla masiki intro lang, alalang siya na Pwaye. Kakatita fa kaya, pasin kat. Kat fin de sum na ron, kumni, pinalik sin dikta lagi, stadium si ma football lang, Euro Gelfin, el pangon ni Maka nito, na pacl pangi. Katapel ito, pasensip na kayo natal. Elitala, aun siya fikas, aski kasisis. Nakatinin na napay, katin loang lagi, me, wala lakingan matal singe, fuloklan lame. Ipus ngal dolus ngal nukas ka pinakas maganyagat, bakawingi. Kusin tiyanan ka money, kusin falkin ma asirubos, takadel fak, ngay fatiyan na fastigi kom, ngay fatiyan na siskom le.
Ulila sipangan. Presence lang God signal the absence of fear. Kadidala fear is a God-given emotion. Elta kain alert ikat, protect ikat, usina siya kadinakakat le. Ash imminent danger may kansikya. Tasak takatin teorela fear singan. Manlemen ma fear not. Insom na keoya si matakani. Tawangin lalal fung ilasyo. Mayene po eta awin katta me loeng na kimakulu ko ligi nakatin som na yurin lem kat pata. Seta na painin ilasyo. But kulacnsap singa David el fact pagis ko sam lang sam to yung longer fasin kya ako sa nilang makulu ko tilyang na insiyan siya kulu e kaskas na siya. El pule siya kat et yesangang siya. Kasi pinanak falat like el sifena el nanan ka makat el at yeta ke makuluklal kuluk yal kya. Kaskas la kuluk e sisis la kikiya. El tiya sifil ra malalmet mwet ewu. Ela ako na nakatasiklal kel on fin may on kiyan. El dia fasti ki makuluk. Skinan ka matevi de akala miki samton ngolon ko singan. Si mga kom eninanara. But avoid getting too close to evil. Kung pinakalan that longye parigian kain. Ano kiso ka kung ito kanak es maginikota. So kasi nga lagar po singalon ko. Mutawaek elos karanganang intiasyon may lokalo. E matlal po na nakunsensin. E sana ukwile. So kasi nga lon ko po sinme ko fact mo. LEUM GOD siya nga nukewa sifil. Ilefat ya lela losin kangkan la may kayak na silbos. Anak siya sige siya korin siya nung gusto yung dolo. Kaya kating kangkan makuluk nga. Kung sin tiya kaya payakle mat kawak kuluk kain kanaos la ilawo. Mat lang kata de siya nga kima evil. Mayan elitala LEUM GOD ilash elko napasogas kita ka nakalimina siske. Alwika. Ang atuin siya first lo yan pala lang Malaki tamalipan ng kasla nakatfak sa fila ki. Iplo siya yung kaltimang siya sa fila. Tamalipan? Pero na siya lima tuman la. Mute. Good. Tigin tarla na kaya akketeyac wuwu. Ni ke pension now. Kumale at Tracy na akketeyac we standard lesson commentary kumala akketeyac yok tari. Nga Srui kaksakin ke me akketeyac wuwu ta nashin met lash mataga shamna ne nge na nge. Sigen nan ko na shumshven na ke mo lash kai shiela. Be dark fellies makat sugakin mola me kat facing na kaya kat matlalal fungiyo na nainwangan shin ke ma akketeyac ki kesam fosigas ngay farnan ke pelsin la situation for akong facing na as dark felly lakomo in fact fa losh makat tunin mo larso but na nakadinesam kaslan gat na shish when tikin treska la kalimike Hebrew singal tolu fosli me gorsa Kashmir family will never leave us nor forsake us at all. Ako meta gonna get walalan gata na. Fin Pwaye kat porungo. Taka na siya may shepherd chilash ngayon. Takan Karinginyuck lalal fungi na Pwaye. Wang na Pwaye sinchin lakom. Tigin tres ka lalakadaya nga.
bella got tagon na shishkat na kashi by long dutiki keplan shetan ka shifeyak sa tol al shetan na kat patat na kaya finger tol la mola so in alam to ko loing na pa nagigas molan ka na fa na jil tikin mekil tikin triskal wang ma kaya ke mola ka inge na akketeyac ke shui kaksakin gat pro na ta kam ta rit pacl akollah na ke kuno ko in fact yok na kay wa ma from Karinginyuck pacl ang mol kin in reflect ke mola ko na in fact mai ta ko oye ma shetan na ta sang ewang in bena te kain mokle foundation chikat tuken ako mesong nang kasaw. That's just the bottom line. Na if inga chishes like an diation and te loing na ke foslan fella ka te alle matain misle. Pang e fakolan ngon. Te misle mga na ka te ngon pun. Na ka te shuk na ka din faka kaslan god. Ke mo larso in reflect oye ke shepherd Pwaye sing Jesus Christ. Ito ka sang na fon na mo lalo na sikum. Failing nga kong fish ke mo sing el katang natari. Sige non ka mang non ka wala lalan ka el katang natari fela sing. Ara kulo kaksakin gat ke oye wuwu. Aflo na chiltik interest ka len fresh na mitak siya feel like tutulung Agat taga kali. Tigin kung gulo malap ke inje malala lumin pel na kewa nga flo not pel no. Yo malap taon lipan. Ana kikadak kalamikim tawa kia. Malesin na tesis na kipela si Paing. Para panang ki tagalasyo. Kati taga na in tagi screen siya taga nakataye ke. Yo malap ki kasalom nakna 7 selya wiki iplu walang Stand sakle mikor. Fas mikor fak mo komako si te panasik. Yematan metlokalok komuskoy la sifac kewal kaplak kakakle. Shekna kalamiyak nagi pakasinge benevolence. May benevolence singe. Kalang alena etapen. Nasi kasigos mo fak na sin matewanjak nga. Di Paing kanin oyeng generous and having the desire to do good. Very charitable. Pangikat pa si ma osti. Ako si te panasik. Yeah. Manganel case nga satisfy. May samon ngolon ko sa singa luwa kasi kat pekeki vaccine. Kung wala ta metlokalok lasin longkati kat fasciasta ini ein sono tinga sange. Inge kom si vil uskat me na insien misle. Ishtrilan dalik na din gat ne dikkeke kage kaya we manang ako maspeke. Na ana kadin tapan kadin chun kanjilal sol mail patatle patkilye kasimit mataga luwala palem. Ke shepherd chengel karangan me sip natal nge kumetala ale eupepe na silin ko na me kof. Na even wangin in fail man soror mange na alin na lang kakketeyac ship me skenet lali portable station si kela ni kasin na lang ko maili kasin na lang si kof men nara epel maafo emenje wosi tasak takate tala bangan te hospital na kewa kat na kat na pe kof in karangan pe mano si lashne nara ke katli na ke osenge ma ako si te bange kadine tala ala na arsenal resources ash male reni in san cash scarcity mamay wengen ile orela in kakakla nanala kop lasha skili masinga
fugang kan ta ko hingen. Prime examples ibang overflowing cup. Evin lela cup singen fast likiyac. Sam sifac lama singen. Katla gifom fast likiyac. Elike overflow si masikyak na silingen. Il sapay mawin kulo se fun na natal. Na fail and mulikat. Pel na kayo maupel ka na sikko mo. Tawag mi siyang shift man na rason na yun ka. Pwaye mga itakain taganak kulukikat. Napay na nga yemutan metlokalok emoshoyakle siveskewel kopla sa kakakle ehalena kadelila ilsama akos ko tepang la mesikya kupain molas kat finsom na yorol kat ako na mislepay yorol tako na si kumingkain li na kilang sisilan kat na sisnge abundance singa sikya masih mataka meta pa our safety singa taka kat kan som welan ta mo kite pasuko ke pelal Simon Peter ko arte paskoil akollah na sinlem fakara la koma arte pasko nga kumakola fakya Karinginyuck tithing lasha Ash makat Srila na sil ka at sang na luwela siya na sil. Kat papatama Ash ele open the gate of heaven dahil o kaya makewa me blessings lalo na fish. Pa abundance singe samsam Karinginyuck. Pa si Sara recommend ka singe benevolence singe. When il akketeyac na Paing in sifil God inge Orelan kakakla koplasha kimawulan Allah. Dan keipsi saflangan samsam kun takanake mama takanake may surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Pangan masima etakake ipsiak tulungan samsam kun nake future ang samsam kun katashik game revelation ke utak yaktari Dagyak matlan kata mo force yakantin dawak sumanyak ke saptal me ko ron ko hit ke singalia na fa gatcharon ke second coming fa ta ki me bongol sia long lunak sa fi puksing fa ke ko taip siak lungen da ko na nakalemila as ko te po akoyak na sin matlan kata na sang bela na sila malipan da ko jawan siya liawi ala ta aksa fi la multi sineke kaya apa sini kamala kamalipan tingin kong gulumalap kaya kakketeyac kung samsam kinte po ngam tanan ka nake mulan mit Christian siya misingi la piete pos ko kat fungyang nake mulan sintel nake wake kat ntayin lom siya so good question when pode lakala mi ka New Testament la molin nga na pamolo na oana ko makala mi kam dawa kia ka pel na kay wa la papa si ne si yo na papa si ngane pa mo ko si pasta i show la no te po fakas ko mako na sin show lo manin pel na kay wa kelen na kay wa no daily basis omne gatli na po na ke mata yaklan klik Mary ke ngela television internet kind advanced technology mata ka isla pel lalo so kat flela pen na katin na sang masima akketeyac mitigi kapelelos taga shun me infal los mange ate podcast ko ngay along akketeyac kitepos ko la kati lako tari kate sum nage mon mapatpachi pang ito nasip kom as a shepherd pie
te fosi nga kum aki na sin show la ringi na ka metlal fun wiasnge on a daily basis ke ka ta sana floxing. Our people study got established on a daily basis na sin show la rin. Gonna get church larger. On the machine yorkshire back in Lena by another fact, we're talking more like menu, like uniform, Niki Nagadin from gas mold and God. When machine by protect cut, Capelma got tune fairly, got Belgica tune fell for loss near Gasland God. Tamil taking Trescal Lacal between Sapta on courting a Sapta Singal revelation, great tribulation. Well, yay, course, some from Karinginyuck, Nanankayak fella, while the church is up there. That's skin nanka. Skin nanka if you come to will talk yakon, we yay coursing. Fact yap mo belching, Bible like, Eal sugoking cananele, Caslan got, in a got lieben a forming in a molchikatashken, Talgesla public. Talgesla Caslan got ligi public school, library, kind of young and seeking in a got lee. The year e corsima academy, Pelna Kayokshin as in God, shake up. We been a matena is or ye shake a crazy organization in a Katina Shilla watching her, Dagapena in Yak Nakapelka Okshin and the Shigananko. Fingertly Upelan advanced technology land in failing in a isla. O yes, mga kuminan relatives ko inkitit kiknata so cash moising cash lang God. Kakatol na Pwaye kadin ispellers kadin sherperti kliknatas nga. KahsInKol lowos aga we go to the dust. Nangarela pa na ngayon na ang schedule la kanarun siya ula ka mante maliti KahsInKol ke mante Tuesday. May nga tala Tuesday nga taga we KahsInKol. Na Wednesday nga liti Wednesday tosta may nga tala nga taga we lutut ka tosta ke KahsInKol. Friday 7 January nga we akketeyac Friday 7 January. Tapos ko magad ako na siya ula sa kadin focus na ke wala na siya nga may taga kalam na pa ke utaktalan matlal funyo. Ina kadin practice pang masing kadin ang practicing in. Liti kaslan God, liki na setan nan taga liti taliknatas. Namakunas. Leaders from Karinginyuck KahsInKol 34. Fossin na kisngalon course. Leaders nga fatalik na. Suknay mo na sielos. When makeme, makidal din natin na kakalam ng God. Katil ka na usla gawa. Northern Kingdom, Southern Kingdom. May lutut na sitkom as leaders. Papa Shane lom siga ngayon nititlik na tiga ke maswas lang God. At the individual level, KahsInKol from Karinginyuck kaya at the individual level ke forcing a likos ni katong siye ke KahsInKol sapta tong lakos. Harus mo na kuma sa individual level. Nakat na fun na may Kosrae. Pangay instructional missionary siya. Kaslan ka din utak la kadin tagal somni king on fok singa tagal na kang matali singa. Men morning on pa mo una. Nakat establish ma singa on a daily basis ke tepos ko matik interest ka from kanya. Men tepo na Pwaye square tagal. So in the meantime, mega taro insang feed the sheep as leaders ko at the individual. Kung kan siya na kite kung siya na at the individual level, nga na siya long hintik nga. Take time to pray, to read the Bible. Mga yokshupe. Ragulo malap kaya kata yan ang wo in the go, but then I didn't put into practice. But if you got this, siya na natagang. Son singaw, steal, kill, destroy. Interest ka, flogon kung naksafil ang masing lo malap. kaksakin klumalap ke kasha na yoklom in siyapan siya liyawi may aksapila ke fason ko saan na kat musikapay mo msinga siya yan siyam sugong ibang Pwaye wo lungkulang fa wiya in lin na kayo mo luk nga famatayin lom sin LEUM GOD magatpa
ke kat falan tap lang kung pin vlogyak na ke Mwe Read chingan was ako singan dakla nga finne for fashion val talan nganin mise nga iba tiesang na anak yung akademye go tamliban ng akademye mas nga sikyak as danger as dark valley as ma upengo ba fosong do for ako akademye tasakta skilli encouraging ke malangata stands on me ko pas me ko sto ko fact mo kung ako si tebo na si kimutan met lokalok in your face met lokalok ngayon ma fact lagay mo iye nga fact piya nga king read the New Testament ke fos kiala ke si penglem Jesus Christ ya nga yakot nga vinte ta kain fact ke kaslan ka chuos pa I have no business being here kaya kan si tikin met kulacnsap ka nga talaga fact mo ko skilong nga talaga siya man malutod makaslan gat fact kadin na kadin leksyon nga tang liye mamaliti siya nga fact fet lang alikan da pan siya berta me kalmeye makikat self sifena ilyakin manasish likina servanthood mentality siya ma leme lang nga tatakain ta kalan sa payak nga at kada kalensap bi elda ka na sin lost nara kilongol me ko siya akademya lafo kaya vinfak mo yematan matlokalok skiliye na ke goodness mercy silang gat nga pa akademya nga Pwaye walang kalan fa wialen na kay wan molak nara dakana siya kadin liye isang from kun na ke I will dwell in the house of the Lord forever. And nga fa matayin lom sin lem kat mapatpat. Kat ba ke lom sin ngayon. Akkalimila kat papel for todo na euros. Pele na kayo. Kat na pa de sokol. Kat na pa de sum na euro. Na nakkalimila nga whale alki so tepo. Mapatpat. Skinan ko. El din na le nakkalimila piyesa ng Allah. Ikiyac na sumakola. Isang kun ke John singa ako fastolo. Pakante galun katolo. Pakante lumin mansion shika. Hindi na. Hindi na infection hal kaya. Focus on kun yaklom. When pel meta in ancient Near East time. Pel mo ko makadilas kitempala. Narrative ti pelala. Ilalan na. Ki masayla si tempala in kaksakin kat. Worship in the lyric ki. Me mamnuknuke. Kaya po hangan. Akat pa ben mati kung pa masay lom singen. Akali el te ke makain ako bin read the scriptures again and na. So nike me do samwalit kos. Sapait kos na kritike. El likiyac siya malalapsi. Insang masay. El te sam well na. El akollah mani insang masay la. Na katpapel de na leilen misay lom singa. Manifo aslom na paisip wasil. Asiwe na paisisil. Apie Paing kasaw. Na para takana sis malutut singa kadin leksin na loing na kaya. Kat muli naktak na pela. Mata na ito kimangimit. Nakinga witness second metlo ke lungkulang wala na langkata. It really sit me down. It floor me down. Ngan kain pasiselle. Ano kita will back kasi ang mga siya what's ngalit ko siya. To have a contrite heart kasi rin masalsal alanin siya. Makuluk nga rin mo lak. Wala mention utlan makuluk. Ito ka na siya sumisinig ka din. Loang ako yan na ki kulacnsap si mga tasken. Kakat som na may tandiye kat. Likiyac taolin kaya wesh. Akfalat ye kat.
kakatakin we carry on. Ki mission silang lemon som save the lost. Piye makatashkir. When kapag maluto siya God is a provider. Akketeyac dari. Pasi sara ki pensi mautakyak ipremelu siya lakay siya. Pitsesing kita kalam lemongan ki lem demo sumike saksingnya typology singan ke parallel singan. Ay sige lus ito nga ucap na vinol Moria. Siya siya lus saksing la na finbu siya lucap na kokada. El siya Baba, iya pange, ito nga pange, malong nga pange, piya may kisiyan. God will provide. Apa, el sa payama, when kulo si fan na natala. E premil ngit, si fasya ko na, shrem la koya, kima, injivin lem, kokul, sang, pierce through the skull. Kelen, kasi pagkom, skinan ko, pitse siya bang. Kaya nakisya kanya klaisik, men sakela, te pa mulya le kum. Tepe animals ka kusuma, ilos kisya kanya, men kusuma afunya na maguluga yesi. Lemil fala ki kisya sila ng pelsi fan na Calvary. Men sakel mo kay fan na kanaktas na sikatle, ki makuluklasyo. Wangin si malche kanti na naknas na sishke. Na lela na sishke din isang ba din kiya pa ikat mo. Siyeta nilang siya akit mo kinikat ki makulukkatrela. Katangla, somna yurin gat. Tapa. Ene na nakiwalo man asyurol. Mulela, mapatat, lang si mapatat asyurol. Pangikalya laka, na fulong mga radam lipan din kain kashikat. Draklo malapen si Kosrae o mga amliwan bangan kaya pa si mga may sorti yung mga dito lumala. Kay kulamalap tigin, wala ang makalamingan, namnas kan taga nga mga tural pack, and we kung makalin may tlash nga. Tamal clean kulamalap, ni besta efilan imen kulamalap, kasluman, ang dahil talpe kulo, ni besta kulamalap, fosya akos kasyam nung lakos kulamalap, in falfal kulamalap. Tamlil soswa kozaki, long time, kulamalap kasluman. Nesipe U4, kulamalap, amen. Tamtal Terry, Tarilena, amen. Kulo, tigin ke. Akte wo might nga acknowledge nga we might nga acknowledge liti na wo man chi na shish nga ona nga kalim migam to ay ka dikesla ke proy kat chekan na mai ga kat sang na sil tigin el to ka akketeyac tolungan na nga kaliya from kaliya la ka na sang pe pelalan to ko kaliya ke shi proy na kat fashilik to kulo kaksakin kat ke aslan met na gaywa na shi be flow next slide singin shi ba kas maganya kat ke masigatash ke fashion na kin chingia Paing kung tuyak read first net la Pwaye wo lungkulang fa we yain len nagawain mo log and nga fa matain lom shin lem got mapat Paing masing Paing siya wala la mga kuminay naske siyam sa kuna sikum mo mapat for God so loved the world that he gave his nipkang son that whoever believe in him shall not perish but have eternal life Pangay gas mole mine na kadin kang kutetalik na tas ketepos ko in lom siya in a spiritual sense talin okala akwa ki fellowshingan ta ka pushe siya pa mission lal Satan is here to steal, kill and destroy. Takela ta kain pushe dahil tari man pangay tiknatas nga okala ko ke kaslan ka. Pangay masing. Pangay yokshupian siyam nol dolu. El pasyupert Pwaye siya. Tikin el taga akketeyac ke Fred ya. El shepherd Pwaye ko el sang mo lalo. Siya kay naramasing wangan. Kaya fatet susugat fin fellowship. Efat siya fun.
Pana ilakal Miguel Haisia man kat na fonna mit kulu. Sinful nature sila spange wang in siya kan sivana moli katle. Enen the kain kasame. The kakame conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffer under Pontius Pilate. Inainen wakiel when pange kisya shaflasya. Pange kafashi, pange tepo si katilin fighting met nakewa in this dispensation of grace. Makunesha pagkatin Pwaye, inakfusashin siyan may tayong tako, wana kay upeng siya, ngatin na liye, wala na siya. Makunesh matlal fungi, Kosrae, Pwaye, na focus la siya pagkatin, esmat na flock siya. Ela floko, len me, len uskat som katin wilan mon mapatpat. Klo malap karslan mat nagawa, Thailand na, na flock lenal tigin lang taga, Rela, kali ke si Pwaye, na ke lungkulang yoklan God, kada si dawasin ke tusta, ilang silang God. Tigin, lumalap, o shoot flock not pel. Tigin nga mo mute. Lumalap nga, akollah na kaksakin God, panglipan matigat kat kalege Pwaye nga kaksakin God came, andalen, kenar, siya nukewa, pinamit wias mawangan ni, tamdal nakil, tamdal chote, tamdal Shirley, tamdal Eleanor, siya nukewa. Ang fakulo, akollah gusto kayo, matagawikat, kikasingyo, ada gusto prela, bangi, kanon, siyam, longol dolu, taka na siyesh, ikin matkol, babasi, na i-plus, naki individual responsibility lash penaki masingi kaksakin God ke gani wowo lipan nga ko lang kali ke Pwaye bang harus masya fly room to una Maliag tam lang si wears ngan, bangan, lata ka likiyac, kulo malap, Pastor Erglis, kasloman. well kayo basta global lab sir bertangan na Aw, well we goes na kayo matakahan goes ma spesya pe wiowos ka wala kamelsan ka kaksakin God ke was pe we mat wias ma just watching mawikatan kaslan katagan tulok ko siya panangar katitola was when they watching the miraculous neske oret malangkada kasagir coach nga klala it will do the job kata ni Pwaye tatlo malap na siyungkat papa ikaw makumesya na siya kasingi katin katangla malisong din mas akketeyac siskesh kian katash po vinan merki Halloween at yamalan matlal fungi kattaga matayang kikaslom in fact kikaslom kikasingi ingan kasyakat na kayo ekat kulo kikong musik ka na siya katin tafula kaspa isiwaslom nanak na Srui kat kifasya di klasya most siyan vuluas kinagtugin na umang ana kisya klalay siya sa payak le kadinge sa paykat le in fact kikas at pangwolo ken when na tum Jesus Christ kat lal funike fasya di kimiste amen lumalap